Jesu Kristu ekuseni Nkosi yami siyawezwa amandla akhona kule ndawo ukuthi izulu lonke lehlile lazofakaza kulo mhlabathi esimi kuwo ukuthi wena ungu-Alpha, wena ungu-Omega. Baba wethu onamandla onke, ekuseni inhliziyo yethu ithule phansi kwakho. Sethembe wena, asinayo omunye uNkulunkulu. Namanje siyavuma ekuseni ukuthi wena wedwa inkosi. Mana njalo dunyiswe igama lakho, uJesu Nkosi. Amen. Nasekuqaleni bathandekayo, ngithanda ukuthi ngibingelele umama wethu Apostoli uNyandeni oyena uNkulunkulu omthwalise nomphongolo. Ngibingelele Deputy Mayor khona phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga dadewethu ukuthi ube kanye nathi ekuseni. Ngibingelele izingcezu zonke zikaNkulunkulu ezikhona namhlanje ekuseni, eyisuke endaweni ngeendawo. Ngibingelele ibandla likaJesu egameni linamandla likaJesu. Amen. Bathandekayo, ngihlushwe into ethi sonke lesi sikhathi sekulokhu ngizwile ukuthi ngizoba namhlanje ekuseni ngibuza kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngidume ngani ukuthi uze ungimise ebukhoneni bakho na. Ngingumuntu bathandekayo oyithandela ukuhlala noNkulunkulu. Uma ngiqeda lapho ebese ngiseva. Ukhona omunye bathandekayo umama, cha ningaphatheki kabi, ngifuna ukuthi sihambe sonke. Khona omunye umama owaze wenza into esakungithethisa, wathi kodwa yakhona uzoseva iy'ngane ey'ncane nje, yini indaba? Ngithi mina ey'ngane ezingobani? Uthi hayi, bona nje wena ulokhu unganakile. Ngithi mina hayi, nginakile. Ukuthi khona into engiyaziyo ukuthi uma ukhushulwe uNkulunkulu bayobona abantu. Mhlawumbe bazalwane mangingasho babuzana, ngihlangane noNkulunkulu ngo-1987 ngisindiswa. Uma ngisindiswa kuzokusiza lokhu kuleka. Uma ngisindiswa ngahlala ngafundiswa, angibanga nayo inhlahla yokusheshe ngifika ama-Pentecostal. Ngafundiswa ngaphansi kwebandla lamaLuthela, kodwa ngiyisebandleni lama-Afrika
ibandla lamaLuthela ngakithi lalifundisa kakhulu izwi. Sahamba nabo amakhehla amadala aserithayile manje ayesifundisa esikhulisa. Kuloko kuhamba mpostoli waqhamuka abantu ababona ukuthi khona into esidingayo, sidinga sigcwaliswe, sibhabhatiswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Kwaku-1990 experience into engangakaze ngizwe eGlenside mhla umfundisi umpostoli uCollins Dlomo ephethe uhlelo wahlabelela wathi ayikho inkazimulo la eniyo engeke yenelise inhliziyo kodwa ikhona imfuyo engapheli iyanelisa. Ngathintwa amandla ilapho engezwa khona ukuthi uNkulunkulu uyangibiza, kodwa ngahlala. Ngenzela nje ukuthi ngikusize ukuthi ngubani. uMamnyandeli ngahlangana naye ngo-92 ehamba nabafundi baseZakhele eShowe College. Nangalelo langa mhla sihlangana amandla kaNkulunkulu ayemakhulu kakhulu. Ngikhuluma ibanga engilihambe noJesu. Ngahamba ngafakaza bazalwane, ngashumayela, ngiqale ukushumayela 1991 ngishumayela ivangeli likaJesu. Ngahamba ngathusha, ekuthusheni kwami ngaze ngahlangana nenkosikazi okuthiwa u-Artin Thoba, owabuye wahamba wangihlanganisa noMamnyandeli. Ngaleso sikhathi uMamnyandeli ephethe ama-surrenders. Yes, sahlangana amandla kaNkulunkulu aba maningi kakhulu. Ubaba the late apostle evangelist NJ Sithole umthathe kulabo mama. Ngamseva naye ngafika ngimshumayeli, kodwa ngahlehla ngawuhlabela amakhorus. Ngenzela ukuthi ungamangali. Namhla ubhutomo omncane okuthiwa uSanele ephaphama eseumbhishophi, ngiyomseva ngokwegama iqambe lona, ngoba kukhona into engiyaziyo ukuthi ekumseveni wami uNkulunkulu uyazi ukuthi uhambo lwami lungaphezu kwalwakhe ukuthi angiqambanga, ebese ngiphakamisa according to ukumseva kwami. Hayi bazalwane ukuthi ngingelithathi igama, kodwa ngesaba ukuthi igama liyongihlephisa emumva, lingenze ngibe yisikhulu, lingangenzi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngifuna nina niliqambe wawuhambo esengilihambile, ngoba akuleli igama elenza ukuthi sicabange ukuthi uhambe uhambo lwalo. Ngesikhathi ngihamba nompostoli uSithole the late NJ, ngasebenza ebusuku phansi kogogo lubaba uSithole, ngitrainwa kwezokuvangela. Emini ngitrainwa phansi kwa-Dr. SD Kumbi ogobeni lokufundisa ne-counseling. Ngabuye ngahamba nompostoli uMahlaba, ngimseva. Ngiyakhumbula sisemondlo, washumayela amahlandla amathathu
wonke lamahlandla amathathu wayethi mayethe pulpiti ngiqamba ingoma yaleyo station ebekade eshumayela ngayo. Ngasebenza nompostoli uSikhali. Praise the Lord. Angiyeke bazalwane. Kodwa igama lami ngiuyakhali. Bakwamnyanto. Ngiumelusi webanga nomshumayeli weindaba ezilungileyo. Kuyaphela lapho until umoya ungcwele athi uhambo lukulungele ukuthi ungathi. Ngicela bazalwane siye ezwini lenkosi. Baba uyazi kusho ukuthi uzongifundela. First Samuel. First Samuel chapter 19. Ngifuna ukuthi sifunde bazalwane verse 11 kuphela. Hallelujah. First Samuel chapter 19 verse 11. First Samuel chapter 19 verse number 11. USaul wathuma izithunywa endlini kaDavide ukuba zimlinde, zimbulale ekuseni. uMikhali umkaDavide wamtshela wathi, uma ungasindisi ukuphila kwakho nalobusuku uyakubulawa kusasa. Linamandla izwi lakho Baba wethu ongcwele, ligcwele umlilo, ligcwele inkazimulo, kokuphila ufake kulo. Uqobo lwakho uyifake ezwini lakho, uma hlangana nalo sihlangana nawe. Elakho Baba wethu lelizwe ekuseni, thatha udumo ngalo egameni likaJesu. Amen. Isizwe sakwa-Israyeli side silwa. Side silwa namaFilisti, silwa nezinye izizwe. Ngesikhathi uSamuel busy enza umsebenzi wokwahlulela nomsebenzi wase-altari. Lithi iBhayibheli lami nelakho, ama-Israyeli acomplaina athi into ayenza ukuthi sihlaselwe, sinqotshwe ukuthi asinayo inkosi. Samuel sikhethele inkosi. Hayi madoda. Manje uNkulunkulu uthe uSamuel uzoba yi-all in one. NgokaNkulunkulu ayikho inkosi. Yabona. Futhi ku-right ingekho inkosi. Kodwa abantwana baka-Israyeli asambe nawo bathi into engcono nesifunayo ukuthi usikhethele inkosi. Thina angithi abantwana baka-Israyeli bebenqoba ngenxa yokuthi umphongolo ungakubo. Bona abayiboni indaba yokuthi amandla okunqoba kwabo asemphongolweni. Noma lezi zizwe zibonakala zinamandla kunabo, kodwa umphongolo ukhona, bona bazonqoba. Bathi-ke hayi, inkinga eyenza
ukuthi sishaywe sinqotshwe asinankosi. Sikhethele inkosi. Samuel. uSamuel ubuya uza kuNkulunkulu uthi naba. Uthi bazalwane uthi naba bethi mina all in one engibekwe uwe. Wathi angenze umsebenzi wobukhosi nobupristi. Bathi akukho lokho. Kusho laba yilaba bakho naba. Wathi uNkulunkulu uSamuel banikeze njengokufuna kwabo. Now zama ayikho inkosi in the plan and the program of God. Kodwa laba wathi sifuna. Wathi uNkulunkulu wayi-endorse into yokuthi inkosi ayibekho, wafaka i-signature. Awuthi ngihleleke ngani? Uyabona intunga ukuthi i-relationship kaNkulunkulu no-Israyeli yayinkulu kangangokuthi uNkulunkulu wayekhuluma yena akuyalalela u-Israyeli. Le endorsement yokuthi inkosi ayibe khona kodwa ingekho kwi-plan ne-program yakhe, ikwi-program yama-Israyeli. Isho ukuthi ama-Israyeli ebene-relationship noNkulunkulu in the manner that bebekwazi ukuthi uNkulunkulu akuzukuba nje, uzoba nje. Yabeka inkosi. Inkosi kwaUSawuli. Angisheshe. Yabeka inkosi. Inkosi kwawo Sawuli. Ufuna sihamba sonke? Inkosi kwawo uSawuli. Uma uSawuli eqeda ubekwa iBhayibheli beseliqala lithi uJehova lithi waba naye. uJehova waba ungasho ukuthi akabe khona nje. Yini manje ubusuba naye kanti lo ukhethwe? Why wena Jehova sekufanele ukuthi ube naye uSawuli kanti uSawuli owalaba? Lithi iBhayibheli uSawuli wayiziphi zikaJehova Isaac noma engayona inkosi eyayiprogram kaJehova, kodwa njengamanje njengoba khuluma njengoba sebesebathanabe akabe khona njengamanje uqala ukulwa akalwi impizano uliziphi zakhe lo. Siyoshumayela eThekwini mhla ka-12 before iPhasika sobe sithi is not all about us, it's about Jesus. Ngithandile into eshiwo umfundisi uThelezi izolo, wathi namhlanje igazi likaJesu aliphathwa. Kade ngilalele uNoel Jones ethi the charismatic move came with the attitude of advertising men above Jesus Christ.
ikhanda lakhe ikhanda lakhe nomkakhe. It's not about us, it's about Christ. Ikhanda likaSawuli, ngoba uSawuli wayengazili ukuzolwa impilo zakhe, alibonakalanga ikhanda lakhe nomkakhe, ebese kuba nevision yakhe phansi kwekhanda lakhe nomkakhe. Andikaule wahuka kimisinyoko, andikaule wahuka. Haleluya. Wafiliwa salalaga uzilwa Sauli usizwa mphongo, akasizwa ikhanda lakhe nomkakhe, usizwa mphongo. Ngiyawathanda lamabandla, into ngithande lamabandla amadala. Uma ufika eSheshi ufika nje an emblem of the church, ukuthi this is an Episcopal church with the bishop. Mawufika e-assemblies ufika i-emblem, umuya e-faith mission ubona ngesiphambano esithe. Kodwa because now siyazile izimpi, kodwa akuzona ikaJehova is about us. Ingehamba phambili we advertise ourselves. Amakhanda ethu nomke ayisho ukuthi ku-wrong, kodwa it's not about us, it's about Christ. It's about Christ. Ananda. Mina ngisananda. Ananda salwa. Ananda noma ngawacela amaRoma. Kodwa amaRoma noma ngathi akhonza ithixo. Kodwa amaRoma abeke isithombe sikaJesu obethelo. Nesithombe sikaMaria unina kaJesu. Sathi bakhonza ithombe, kodwa thina sikhonza amakhanda. Bathe ngilalele uBishop Botwana endlini kwami ngidlala i-DVD ekhuluma about apostleship. Ethi namhlanje to be an apostle ku-explainwa ngokuthi ufanele ube nani, the latest car, where do you stay, who are you, obani abakulandelayo. Uthi uBotwana but the apostolic ministry office is about the journey and testimony and the long profile. Angikhola ngiyadlula la ngiyadlula asuze David uyashumayela ngoba khona befundise wabafundisi laba abeza ngemva kwami ningayiphoqi nihamba niyiqamba ngoba thina sizolindela ukuthi nikhiqize ukuyiqamba kwenu.
nawo uSawuli lithi iBhayibheli wafika la ehluleka khona ukulwa izimpi kaNkulunkulu. Awutshela makhelwane wakho ukuthi zingakwehluli izimpi kaNkulunkulu. Washo ukuthi uNkulunkulu usese wayi-endosa lento nkosi. Akakwazi ukuthi makwehluleka uSawuli aphele. Noma ubukhosi benziwe, khuluma noma kwenziwe. Kodwa ngoba sengize na-endosa, ngafaka izidiviso, ngasayina, kade leyo isho ukuthi lezo isho ukuthi ubukhosi sebukhona. Angisenayo indlela yokuthi ngithi abusekho ngoba sengize ngasayina. Ngathi uSamuel akavumi. Samuel awuyelapha endlini kaJese khona uzomthola, lapha endlini kaJese. uSamuel wacinga ebafaneni abade lokhu abathe ukusuka, kwathiwa akadlule abuye. Kwezomunye kwathiwa akadlule abuye. Kwathamuka omunye kwathiwa akadlule ngoba lento yogogo kade eshiba kunyangeniso ayiyi ngokubuka komuntu. Kukhona abanye othi bawubona bebafishanyana ucabanga ukuthi abalungele. Kwathiwa Samuel thatha uphondo nangumfane wenu useni thatha uphondo nawe. Okay, wagcotshwa uDavid. Angifuni ukungena egcotshweni kwakho. Wagcotshwa kodwa wenze njani? Uma egcotshwa uDavid uzongena esikhaleni kahle uzongena la kubethe khona uSawuli ngoba yinto kaNkulunkulu leqhubekayo kithi. Uliwiziphi kaNkulunkulu sekungena uDavid iyahamba ingqondo. uDavid wamhlonipha uSawuli, wamhlonipha noma ebhedile kodwa wamenze njani? Wamhlonipha wathi ngeke ngikwazi ukulwa izimpi kaJehova uma ngihlulwa ukuhlonipha le ndoda. Wahlonipha wakhothama ucwenda, angifuni ukungena lapha. Ngifuna ukungena entweni ethi ngiyathanda uNkulunkulu ukuthi ufumene umusa. Ngifuna ukungena entweni ethi uDavid washaya uGoliath. Hallelujah. Asifazaneke. Uyabazi phela wena. Uyabazi. Bayinovile. Bayasuka kwasiyadala. Assistant pastor while the bishop is there.
ejabuliswa imisebenzi kaDavide asuka Saul. iBhayibheli lithi uSawuli Hey! wafuna Tuzo wako shoni. awuvulele wafuna ukumbulala uDavide. Lalela ukuthi uSawuli wafuna ukumbulala kanjani uDavide. uSawuli lithi iBhayibheli wavese waceba icebo lokuthi ukuze ngimthole uDavide ngikwazi ukumbulala kalula angimnikeze indodakazi aganwe indodakazi yami abe umkhwenyana. Akabe umkhwenyana ngoba uma umkhwenyana akazukunaka namhlanje sengimbulala. Ngifuna ukuthi kuwena udaba lungawe. You are a main character of the movie. uDavide uSawuli wazama ukumbulala uDavide kodwa kwasho ukuthi uthela ubaba ushenge izolo ngingu-Alpha ngingu-Omega. uNkulunkulu ize uyi-order. Lalela into ebhalwe nawe emqulwini wasezulwini